Mungkin lu tahu gane banget lu seseng pengampun. Aku pengusaha ngaturang perang. Om Santi, Santi, Santi. Majang ratu di teganya titik sinaran sange banget kusuma yang titiang minekadi atur pengaksaman titiang puniki tidak kuat ya padan yang saraswati sane sungsung suwun titiang niki sane bakinin titiang melalapan antuk tapi neken kuat yang rauh niki Tiana kosan narining kabuan titiang sane mangkin neh dean mojah minokadi saing katu atau malih bosan pacang ungaan titiang Mangda ida leda asu Ledang atur ide yang pramo kawi ngapa kujo warung nugrahe pepengan mangkin rahino sane becik titiang minokadi nyarengin ngeres titiang yatnya saya yo mano puniki uantah titiang sareng nyangkin melarapan antuk gitu sangkine puniki Dumadesih ide yang pramukawi mapa suico keweruhan tuh dirgoyuso sareng sami punika apian titiang sinareng sami lama kane
suraya iku seburuk yang uningan rakulane titiang sinaran sami sampun uning titiang ring titiang temeton titiang tuangka lan titiang sami kacang aduh kumayang titiang masang ring rakulane titiang sinaran sami lantur puniki uninganyang kidya jahite san kuatan kidyang puniki melarapan antuk puput ada sane mangkin sane keketus saking geguritan puniki sida karya inggih kabeh dukeng muni puniki ngayang titiang eri sejening kecap sastra ngayang titiang puniki carita dukeng muni saking luwih utami tur sampun pasca dukeng yang titiang cari kuning sane mungut dari sejening kegiatan kosa duit itu saking jangi sane sampun keloksak duke Pramane keleng kaseneng inggih kaya kewenten sira minukadi nenten titiang salah puniki uwantah brahmana kling para kitu teh mawinan eri sejeroning asa punika kewentanan kido beda dewa ratu kido kelintang wicaksana tur pasca eri sejeroning sastra agama Nabi maleri sejeroning sastra sane kesepuh keutaman sastra punika sampun kita sampun pasca sane mangke ide pacang kelunganing ya lepene riantukan mekadi titiang angin manunggo cokolat mekadi parekan
wenten mekadi panceusuarane punika